Alright, nwe Minister Mweru ambeombethe na michezo thirikari-ini ya kaunti ya Meru Daitari Faith Mwende Mutegi akaireka itakara kulungirite mabithaa bara barungamirite antu ba mawathe Meru nethirite akiuga kaunti kana thirikari ya kaunti ya Meru yachukera ni ndio chwana na antu bara batumaira ana baina mawathe kendo barumbira becha taunini ya Mutindo na kwiguna bari bobongo antu ana ba akiaria gwete kinya batira ne bakwandikithia antu bara bonde baina mawathe kenda bomba kogunekaga na moteithio ara kwithira kiuma kithirikari ya kaunti ya Meru Muthuri Muriuki katoechio akereka gitakaria otirimire na atongire beikundi bya antu barabere na mawathe no minister wa mbembe na michezo no Dr. Faith Mwende Mutegi agwiteka gitaka nandi iba kwenda kweberia na baria bagutumira ni antu mwanya kwitha bakiromba mbeta taunine mwanya ndende kaunti ya Meru akigondo bubu botibati no ntu nantu botumira na bapa kuunda mbeta giutatina watho to very aware about street children kana inyantu bara bena mawathe be street ine na area nonto most of the time ire bakonekana na area ire kara jaka kwingugite gwitwa na antu bara baba ingirira kwa na antu na area street ine bara yageni they are not part of us nonto batu antu betu itubaize bwega mono na tukuba support ire babire kuzo bakinenkairwa na ndi tukwenda ku get rid of those people bara bagutumira inya ana bara bena mawathe na njirere etegerete nontu nande kutiwana bangitumbirwa kuchua mbecha bari tuma kuchua mbecha but ana bara bate ku benefit kuma kire mbecha ire ikuthithia ate iguchuiwa nande bantu jara jonde itujaije ituije kwena ageni bakwiza na antu bao kuma na are ome bakatonya gi county yetu na thirikari ya mama ni kwenda ni bamurikite bwaga muno ni tukashughulikira mantu jau kulingana na minister uju amena abisa munene kindu kira bakwenda nandi ni gutigira antu bara bena mawathe bochiandikithia ndene kaunti ya Meru nikenda bomba kugunika ni mibango mwanya thirikari na mbesha hii waremavu bara ya kuregister batuika members basako batiomba gusikinyira kwa ntu kya rwe tukubera bonde bara ora bare bwete bubere ati bagwiritio ku join SACCOS kenda bomba gutetheka na mbese ici ya SACCO ni ndu ni hejani twena inya mbese ingi tukwenda kugura devices cia gu support waremavu tuije kwena family nyingi baithete ana bao bara bena mawathe na bate kwenda baumira na inya bateta kanisene bateta ta batuma tono no bonekana in the society kana in the community na ndi kugatwika na ndi ana baria iba kwa gotethio buria babire kwitho bakigitata bakiona ki kurikira programs cia antu ba mawathe amna bobu antu bara bena mawathe iba kugathirira bokurukira no ora bomba kwitho baithetherwa nkiomba gwita no ntobetha bakenda ira to special ibethera bakenda wheelchairs ibetha bakenda crutches ibethera bakenda weight canes ibetha bakenda into bingi twetaga ja calipers prostheses hearing aids ibetha bakenda into back straps ibetha bakenda inya sitting aids na standing aids ibetha bakenda into bingi byo batetheria gwita koitu kuromba kinya ofisi ya registration of persons na boinyabo ba pendeleo auto support kuona birth certificate cia na betu bara bena disability na inya kwarakisha kandi ibande byantu betu bara bena disability kenda bomba kuona kandi no muntu ationa kandi atina kibande kana birth certificate so Meru County omuntu arokira na kauma akwa no mutongeria no munene no coordinator kwa tukande kwena a lot of confusion. But with the government of Mama, kwena structure very clear. Giripotera urujuma beta Muthuri Muriuki.